Ekireki kijaguzibwe omugombora yakakamba kandi abakuru mu district baigwire amiza gakozere district agamazireho miliyoni 5.25 kandi aganigija kuhera abantu 15 omugombora yakakamba nangarama iritanzi kanana burisha pampe yitwatiremu neyihamu ritazi kashanju na bitanu nitwara ishaha 13 iza tanka imari borugura kashozi tanka niya ritazi imitwari korangwa abantu bakakamba batwira batine mizi fayina mizi bagatunga abo kuba miza gutwa bahereza na mizi minji munonga tanka yabo neza mu mitwari 10 bakweta reserve tanka kandi amizaga ngaza kubana gahwera abantu abakorenge 15 so abantu 15 baba binji abatura bahamize ngo batwire mbakozisa amizi gamarufa ubo barugabagana n'amatungo beitatu batunjiro kushashanuka bwanyuma y'amiza gakwa kandi gagatandika kukozesa ubu umurkogu ninga hinko mugombora yona abantu b'amatungo burwire bwinji kurigirira habwa amazi mabi kunkantu wenda kusima ahabwa isingiro district kuta budget bakatukorera amayizaga kandi amarungi abebembezi borekine ntebe kanisa y'amizaga kutandika kureberwa ekitongore cya umbrella ikiragumenya ikora buri kimwe kirabe cyafa aba umbrella abakwasigwa bujunanize bwa ubwo kureberera mizi ukureba ngo ugabaho hagire cyaco kabakikora abantu babasa kutunga mizi ubwire bwono mwene go mukono gwa government ninshaba abebembezi ba Isingiro district kandi hamwe na kakamba nke gomborora barebeke ngo scheme handing over mu mikono ya umbrella babase kuzireberera abantu bamase kutunga mizi marungi abantu aziregire 15 na 10 atobwa hato muba kwakisinga mizi directly abebembezi hona bageze ngo impihe zakozera amizaga neza Hero district Isingiro nkakasimo bwanyuma yo koraje ekasinga zindi omubyamizi buriya tukababo kubanza omubyami oba kabiri kunko mwako ugwakora sereho tukababo kubanza kandi bicoke binde byakakamba ebitakashikira tuzakubushika abo kwatwine mu next phase Ndruth Nwamanya